جواب فریبای یگان کس مهم است و تا آخر تماشا کنین. اگر شما نفهمیدید باز این نوار از سر تماشا کنید. خیلی مهم است دوستان عزیز. از 45 نه یکم بار از من 45303 рубль вам автоматически будет отправлено перевод в размере 270 120 рублей на вашу карту. 335 сумша просто ба шумоён танҳо дороҳои табииро пешкаш мекунем. оё шумо аз мӯйҳои нолозима ранҷ мекашед ё ин ки баръакс мехоҳед соҳиби риш ва мӯи сар шавед? дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ простатит, сус будани мардонаги асаб ранҷ мекашед? хароб ҳастед, мехоҳед фарбе шавед ё ин ки баръакс мехоҳед хароб шавед? аз гиёҳҳои табиии суннатӣ давобахш дастрас намоед. салом дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи оламӣ. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Сидиқ. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, ин навор хеле муҳим аст ва то охир тамошо кунед. اگر شما نفهمیدید باز این نوار رو از سر تماشا کنید. خیلی مهم است دوستان عزیز. از همه شما احتراماً خواهش میکنیم که نوار رو پادیلیت کنید تا اینکه دیگه برادرها در همین فریب نغلطن. خب روز یک نوار بگیم یک فیلم ما تماشا میکردم، نوی اندیسکی فیلم. البته در جمان سکرین کردگی هم علاقه در روی اکران شما میگذارم، در روی اکران میبینید انشالله. نوی اندیسکی فیلم 2020 байвик. در تگ همین چین ایستگی تیپا پوتین قانونی برآورده است که از بگیم که گسودارسو باید پول بده نه تنها با شهروندای روسیه، حتی با دیگر شهروندای اسنگ. خب در اینجا دوستان عزیز، اگر شما که در اینجا بینیم خیلی رکلامات، مثال یوتیوب یگان ویدیو تماشا کردید، همین خیلی ویدیو همین خیلی رکلام پیدا میشه خیلی که در روی اکران دیده ایستین. خب در شما در اینجا البته در اومدم ایرا مثال ما تاریخی رو بر وقت بگیم که سنجیدگیم که در حقیقت فریبن و بسیار نوار درباره این خیلی فریب تماشا کردگیم و ما ایرا خواستم شخصا برای شما بدروم اسکرین کرده، صورت گرفته، ویدیو کرده پیشکش میکنم. خب در اینجا البته ما در روی اکران میگذارم. در اینجا چی مینویسن؟ خب اینا آوازی یک کامنتاری بگیم کوتاه برای شما میخونم. Видимо, мои деньги уже кто-то свистнул к выплату 0 рублей. خب این خیلی комментариям البته می نویسن چون که чтобы که بگیم психически мардам رو фиреб диханд. خب спасибо, уже получил свои деньги на карту. خب спасибо, конечно, но меня интересует, почему государство делает решение в пользу людей так редко. خب تیپا پول دادایستن در حقیقت همی چیه کامنتاریو بسیار میبینید اوجا که در حقیقت بگیم که میخیل پول получат میکنی. نه این دروغه. دالچی با شما چی میگوید؟ فامیلیا، نام، نسب، отчество همه این رو نویسته، بعدا 8 رقمی آخر کارت اتون رو باید نویسید. از همین رشینی میبرارم با گفتی خودشون با شما بعدا نشون میتین. خب همینجا какая-то операция رفته است مدت یک دیتا 3-4 минут михаил операция мерова, как будто аз фони шумо пулои шуморо кофтаисан 45 на якум бор аз ман 45303 рубл, ҳамчунин 89604 рубл. ҳамин хел рафта хулосаози ахираш дамием ҷой дар коришда. хай як бори операция нашидим, борамон такрор кардем. خب خیلی که در روی اکران دوستان ما شما میمونم که شما ببینید در همینجا как будто کسنیا ژوراولی ведущий юристی هست که باید به من کمک کند، حجت‌های مرا درست کند، بگیم که با نالوگ روی کند تو اینکه به من مبلغ لازمه رو بدهند. خب در روی اکران البته میمونم به من باید چند سوم بدهند. 270,120 روبل باید به من بدهند و گفتی اینها. خب در اینجا با من چی می نویسه؟ Здравствуйте, меня зовут Ксения, я юрист Центр компенсации НДС. Скажите, вы ранее уже получили денежную выплату на нашем сайте или вы пользуетесь этим впервые? خب همین خیلی چی میگه؟ هر сообщение که شما بنویسه بعدا می نویسه жду ответ. Здравствуйте, я впервые раньше не получал. من با این همین خیلی сообщение نویستم. اگر شما هر сообщение که نویسید چی می нависен در جواب شما, у меня есть час ваших данных, которые вы уже указали при поиске своей компенсации. Я сейчас поищу ваш аккаунт, это займет не более минуту. همین خیلی کامنتاریو مانند همین сообщение باز با شما می نویسن.
Хоб, у меня, хоб, дальше проверил я, не нашла вашу анкету, узор мехом, анкету нарисовать. В нашей базе это значит, что вы получаете компенсацию впервые. Система сообщает, что к выплате вам полагается 270 120 рублей. 270 рублей будет, мамам, пардон. Хоб, я уже начал оформление вашей выплаты, но мне требует от вас анкету. Пожалуйста, заполняйте ее прямо сейчас, чтобы как можно быстро получить выплату. Для этого кликните по ссылке ниже. Хоб, ссылка дар ҷа ҳастай, хубтар беҳтар шумо ин корро накунед, чунки метавонанд мошенникое бошанд ки даниҳои шуморо гирифта картаи шуморо истифода баранд. Ва ман махсус барои телефоне истифода бурдам ки дар ин телефон ягон информация нест ва ҳамчунин картаи ман дар инҷа гузоштам ки ин карта вуҷуд надорад, то ин ки бигем ки дани мара нагиранам ё суруғаи мара наёбанд, ягон карта ягон чи мара. خب همین خیل چی می نویسد؟ سایچاس وام необходимо во ана ҷои лозимаш дар азизем бародарои азиз. барои оне ки тамом кунем оформлениеро ба забони русӣ нависагӣ озеро ман мехонам шхеле ки дар рӯи экран хатон дидасе. Чтобы завершить оформление выплаты, мы с вами сейчас должны внести вашу анкету в единый реестр. Получаете компенсации из бюджета. Вся процедура внесена в ваши анкеты в реестр, и последующее зачисление средств на ваш счет занимает не более 5 минут. Хлоса Михаил Гапоики, но лозима. Сейчас вам необходимо оплатить юридическую услугу по регистрации анкету. Сразу после этого я приму от вас личное заявление на выдачу компенсации из нашего бюджета, и вам автоматически будет отправлен перевод в размере 270 120 рублей на вашу карту. Мегуят ки чихали сообщение шумо дидайсен, стоимости услуга 635 рубль бестаст. айни ҳол шумо ба мо юридически ҳамин бигем ки типа юристай ҳамин юриста бояд пулша пардохт кунӣ 335 сум, баъдан 270 рублро дар шоти маблағи албатта мегзаронанд ва гуфти ё не ки намешавад ки аз ҳамин 270,000 ақаллан 500 рубла гире боқи монда пула гузарон. Не, бояд аз ҷеба ки шумо бигира ягон буҷета ё дахл надоранд ё мошенник мебошанд. дӯстони азиз, дар ин хел бо ҳастаг ҳамин хелчиҳо ки дар инстаграм типа ҳабиб реклама кайс аст мегам ман худам вручид мекунам. мошенникҳо ҳамин хел видеоро истифода мебаранд дӯстони азиз, ва ҳамин хел дар ҳамин ҳолатҳои сахт мошенникҳо бигем ки ҳамин хел рӯзои сахта мардума фиреб карданиянд. вале бародарои тоҷик, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ин наворро паҳн кунед, чунки ин навор барои ҳар яки мову шумо мебошад. ман намехоҳам ки як бародари тоҷики ман дар ин рӯзи сахт 335 сум шаб просто намита беҳичи бигем ки як тоҷики худаш дам не як намедонам ин машини калазардай кияй чияй ҳамуда тияда худаш гирусна гардад. барои ҳамин дӯстони азиз биёед сарҷамона ҳамин хел наворҳо кунед дар бораи ҳамин чиё ҳамин хел мошенникҳо ва ҳамин наворро ҳам ҳатман падилиса кунед ва озод ҳар шахсе ки хоҳад метавона ҳамин навори мара гирифта дар канали худаш партоя, то ин ки ҳамин хел мошенникҳоро бохабаршанд аз ҳамин хел мошенникҳо ва бародарои мо дигар дар ин хел проблемаҳо нағалтанд. хоб дӯстони азиз, ин буд навори ман барои ҳамин ба ҳамаи шумо сарбаландӣ, хонаободӣ, тани сиҳат, имони мустаҳкам хоҳонам боз хоҳиш мекунам дӯстон ки на дарои ҳамин хел ҷо фиребай ягон кас пули дармтон наметан дӯстон. хоб дар амони алло бошед. худоҳофизи ҳар яки мо бо шумо. бародарони азиз, ба шумо дорӯи гӯӣ ва табииро тавсия медиҳем. эпими ҷумраи паста барои бақувват кардани мардонагӣ бадан, барои шахсоне ки фарзанддор намешаванд спермаро фоизашро баланд бардоштан, ҳамчун барои хунукгирифтагии по, раг мекаштагии по ва ҳавсаларо баланд кардан. мехоҳед ҳамсаратонро ризо гардонед то 45 дақиқа алоқаи ҷинсиро дароз бикунед, пас баҳри шумо френк кремро тавсия медиҳем. яке аз гиёҳони табиии дигар инсамионван мебошад барои иштиёқ ва бузбала шудан ё ин ки баръакс шумо мехоҳед хароб шавед. равғани усма барои афзоиши ёфтани риш ва мӯи сар ва ҳамчунин пешгирӣ кардан аз кал шудан. равғани хилба барои хунукзадагӣ, простатит, санги гурда, пешобдон
воспалени руда, гурда, меъда ва ҳамчунин зиёда ба сардард давом мебошад. равғани кавсар барои ором кардани асаб ва шахсоне ки аз хоб сер намекунанд. равғани имбир яке аз гиёҳоне ки паёнбар истифода бурдааст барои буқувват кардани иммунитет ва барои грипп хеле хуб аст. бародарони азиз, шумо мехоҳед гиёҳи табиӣ сифати тозаашро ба даст оред, танҳо бо ин рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. ба тамоми гӯшаи ҷаҳон ба шумо иншаллоҳ ки мерасонанд.